I ćao svima, ja sam Mate. Danas igramo igricu na telefonu koja se zove Ko je popularniji kviz. Pa vjerojatno svi znate tu igricu. U igrici se radi da vi odredite ko je popularniji, tako da idemo na igricu. Ko je popularniji ovdje? Mislim da je ovo gore. Yes. Da je mnogo popularniji. Christmas ili ovo. Christmas. Yes. Christmas ili ovo dole. Mislim da je Christmas. Mnogo popularniji. Mislim da je ovo gore popularnije. Jeste. Malo popularnije. Mislim da je ova kafa manje popularnija. Ne. Pa. Koliko smo uspjeli? 3 puta. 4 puta. Idemo ponovo. Inače, cilj je, kod mene je cilj da stignem u ovoj epizodi do 10. Mislim da je sigurno popularnije. Dobro. Teacher train. Mislim da je ovo gore popularnije. Yes, jeste. Teacher ili ovo to. Mislim da teacher nije popularnija. Yes. Dobro. Ovo dole popularnije sigurno. Yes. Ne. Loše, dugo sam pritisnuo. Fuck. 3. Moramo da budemo bolji. Nije popularno. Bože! Kako? Idemo. Ponovo. Elder ili ovo dole? Odeš ovo dole, mislim da ovo dole popularnije. Jeste! Samo za 14.000. Dress je sigurno popularnije. Moram se da pazim šta pritiskam. Dress je ovo dole. Oh fuck. Dress. Isto dobro. Više. A ne! Kako nije više? Idemo ponovo. Dok ne stignemo do 10. Halloween bre. Ne. Halloween. Yes, 4 minuta. Niko ne može da pobedi. Skoro niko ne može da pobedi Halloween. Nije. Da, popularnije. To mnogo. Ovaj dole čičica je popularniji. Da, nije on. To mnogo popularniji. Ovaj gore popularniji. Da, je to mnogo popularniji. Au, šta sad? Šta sad, ljudi? Ovo dole. Yes! Ja, šta sad? Mislim da ovo dole. Ne! Baš nam je ekstra krenulo. Evo.
Ovo dole. Popularnije. Yes, mnogo. Ovo je popularnije. Da. Popularnije mnogo. Ovo dole. Sigurno. Glumica šta je ovo? Serija. Diori Zambibe. Zambibe. Popularnija. Fuck, lava fo. Idemo ponovno. Dole popularnije. Zatvornik. Kom? Malo. Ne, popularnije sigurno. Ovo dole popularnije. Nije, Mateja! Šta to pričaš više? Lala foil što ovo radi. Ovo dole popularnije. O moj Bože. Gore popularni. Gore. London je popularni. Da. London. Dole. Great Wall on China je popularnija. Au, pa mrzim ova mesta. Vijetnam. Popularni. Yes! Vijetnam. Popularni. Spet. U 6, 7. Penis. Ili penis. Popularni. Yes! Dobro, krenulo. Ovo je gore popularnije. 8. Šta je ovo, neki pas? Jao, šta ovdje da izaberem? Aj, ovako kao sreća neka. Ovo dole pa. Vidite? Yes! Izjednačeno. Ovo dole gradić. Devet, ko je? 9! Bozi! Šta je ovo? Ne mogu do 10 da stignem.